produce a poem made. Bishop Reuben Sembo ayihanangiriza beji okutemshembe harubaju bakatama no mukushoma ekirukije kugasira nyense yabo. Abana kusoma na amani bagenda sonungi kandi ngasoma zetamiro no musiyane no sisiteire gusaba abazaire cyamaze bagavete haisente sima bagavete zayo gusaba abazaire ndi haisente nyingi nuko bino tukahano na masoma na gari gegereho. Bishop Sembo takomera honka ahije n'abaziri hamwe n'abashemesa okwatanisa okoreba ngo abana bo baba mu gashonyezi. Bize abazire mu gasa abana ngeso bahari mu masomero abana basoma na mara baje topa basoma turungi na basoma sababu mu gwabo ndabete gende bayisi. Cyamane muno kusima ruhanga cyo kubanza ruhanga tumusimira nyonka ijana 2017 kasanga isubiro lirine ebizibu bingi muno abazire kanga 8% hanamba yabashomesa ibona abanyakuri hano abazire bakora baku Kano to mu butime Minisitiri w'Uburambuzi n'uwabi yari umujenyi mukuru aha mukorogo. Master gambire ngo icyobeko kino hano tinyina sini nukagambi azigana tawo sini tensaho makuyatani. Wabiro Minister wa Science and Technology Dr. Yoda Tumwesije na shiba government kwatara abembezi b'amadini okora biro program zayo. Dr. Yoda kugambe ebi no biyabari aha mukorogo kusima ko mu buriziriza yatu no mujuni akanisa ya rwa kwezi wa muruka tukuru Mbarara City South. Muntu naturonde other means ninga nije nkora ukongera ryeze nkoregereho tuzakubasa kubangira abahereza b'amadini tuba kurusitayo bonka ibyo n'abakaturiki n'abasiramu n'abandi abenjije zindi azurongaza babari umaramizo agahandi kisibwe gakumanywa. Dr. Yoda hana shiba bantu okwajumbira mnogo program za government chibahwere kwetungura. Bagira mweto a program za government capacity development model naboreka ngo bantu esente no basa kuzarwamu esente no basa kushorwamu esente no basa kutunga ngabo kutera rotary ngabo kutera wakareba ubundi atunga konka emironde mingi esente oyino kugiye cyuwakora kuretera sente abebembezi twine kugira ubuzare nabo tukwebembera hatukisire umurembe ubwire kubushika umuntu nayija notakamanya kwakwijana nakakutiya kesente nikiba cyabo bantu mu mureke tababanya kwehena nkababaga aba ni isimeri izoba akucware okusimo kwa kugenere ku nkwatsa umuhereza abo kuba obuhereza nibwetenga abantu kutukwataraho so abantu bambankwataraho ni bampeze ku nkwatsa ukwangirwa umuhereza bwanje so naninze munonga rahanga iki yakora abeja barimo honorable Elioda na nabandi bakuru mu government kandi hamwe n'abakristayo nabandi bo n'abantu barahanga beja Habwa TV Western Susan Chelsea man Daniel Bengana.